Pozdrav svima i dobrodošli u video pregled Sony Xperia C3 uređaja. Ovaj model radi sa microSIM karticom na 4G mreži. U pakovanju, osim samog telefona, dobijemo još i punjač za njega, USB, slušalice i gumene dodatke za slušalice. Naravno i uputstvo za upotrebu. Na tržištu se pojavio u oktobru, dakle nekih 5 mjeseci nakon svog prethodnika C2, a kao i njegov prethodnik, C3 ima vrhunsku izradu s aluminijumskim delovima. Sam dizajn je veoma dobar, telefon lepo leži u ruci i korisnik može osjetiti kvalitetnu izradu već po prvom kontaktu sa uređajem. C3 kao i C2 je otporan na vodu i prašinu, pa može raditi bez ikakvih problema u vodi do 1,5 metra dubine i to do 30 minuta. Sa prednje strane imamo IPS LCD ekran dijagonale 5,2 inča, rezolucije od 1920x1080 piksela, a Sonyjeva tehnologija X-Reality Engine daje još realističnije i lepše boje na ekranu. Iznad ekrana se nalazi prednja kamera od 2,2 megapiksela i snima u Full HD formatu. Pored kamere nalazi se jedan zvučnik, a ispod ekrana se nalazi i drugi zvučnik, što znači da i ovaj model posjeduje stereo zvuk. Sa zadnje strane se nalazi glavna kamera od čak 20,7 megapiksela, a posjeduje i LED blic, stabilizaciju slike, HDR, detekciju lica, panorama mod i poseban digitalni senzor koji povećava količinu svetlosti pri slabom osvjetljenju, što može biti veoma korisno ako želite da uslikate nešto bez blica u uslovima sa slabim osvjetljenjem. Pored toga, kamera može da snima u 60 frame po sekundi u Full HD formatu i 120 frame po sekundi u HD formatu. Sa donje strane nemamo ništa, a gore se nalazi 3,5 mm jack za slušalice. Sa desne strane imamo dugme za paljenje i gašenje ekrana i samog uređaja, tastere za povećavanje i smanjivanje zvuka, dole je dugme za kameru, a gore se nalazi ulaz za microSD karticu. Sa leve strane se nalazi konektor za dock station i TV izlaz. Što se specifikacije tiče, glavna komponenta, procesor, u ovom modelu, kao i kod C2 je Snapdragon 801, ali je takt za nijansu podignut, dakle sa 2,3 na 2,5 GHz quad core. Što se memorije tiče, posjeduje 16 GB interne i 3 GB RAM-a, a svakako memoriju možemo proširiti pomenutom microSD karticom do 128 GB. Sve ovo napaja litijumska baterija 3100 mAh koja se ne može menjati bez asistencije servisa. Što se softvera tiče, C3 nam dolazi sa Androidom 5.1.1, blago modifikovanim na Sonyjev način, tako da korisničko iskustvo bude još bolje. Ali dobra vest za sve korisnike C serije, Sony šalje dogradnju na Android 6.0 Marshmallow. Što se ostalih mogućnosti i dodataka tiče, C3 dolazi sa opcijom za brzo punjenje 2.0, pa telefon možemo napuniti do 60% za svega 30 minuta. FM radio s RDS podrškom je prisutan, kao i GPS aglon s podrškom za još preciznije pozicioniranje, NFC, komandovanje glasom, pozivanje glasom, snimanje glasa, TV izlaz, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot i Bluetooth 4.0. I ukratko, ovo je još jedan premium telefon iz C porodice koji će pokrenuti sve aplikacije i igrice za marketa i izvršiti sve zadatke kod najzahtevnijih korisnika. Premium izrada i nevjerovatan osjećaj prilikom držanja ovog telefona u ruci su još jedan veliki plus. I naravno za sve avanturiste to je zaštita od vode i prašine kako bi slike i snimci sa kamerom od 20,7 megapiksela bile još bolji. To je to u ovom videoklipu. Za više informacija i detaljnu specifikaciju ovog uređaja možete posjetiti sajt mobilnishop.com.